Akoma FM 87.9 Kumasi. Minia. Kofi Asantini na mo ho te sei. Yankopon adom minia na wo so e. Adom. Fu ase mabunu. Wo mo se die ntina, wo mo sesa moba ene twede mabunu so tam moba. Na je so obi amen ho. What is behind the scenes? Dia na ekoso. Minia mada wasiti na mada otifu nyina afi. Ni akonya anopai wo de ama menimia Augustine. Minia sabi buru. Efonse ene twede yenye atamfo sa. Sabi o yeken fonse fo ware twede fo ma mema ware ma so wo sanso na etie wa ha. Nti enya dia yeye atamfo sa. Bisabi a ye chichiri nu ne ka se fonse ne twede dia omu ye red zone masa minia entisa fadaroma net saying say no a wo mokun yesi fonse mabunu after ntokwa no kobobo mo anko mo bawura twede enye police kranka ekoye pinso and there's a tension is looming our situation no very very dire minia me pacho sabi twede emfa de etwam nyina ento nchen etwade na efoase fo nyina yekoye Ghana card ewo ho yekoye Ghana card wo se entokwa amba yekoye ID card ye bie mu se obi a wadu 18 years bia no asese wo ye ID card no omu sala ye paki wo mu teka mabe nan koye entokwa bia anye den ama Ghana card ya school for ma kwanya omo manya etia omo ni Ghana card omo ko twede koye Ghana card entokwa bia ama na yemu say ho say adenti na boro kekaye bo ebetimi din topa ye den aba okay eya sem sebe edi ene sebe no ne pese ehu ade kro ne nyina ye tu ase sem sebe America ne say we ye nkura agudie school for agudie a omo kodie sabi obi show obi na se wo jinani a na no nkyere se sabi eburu wo huru sabi se twedefo na se omu ji omani a enya de se ye betini adwene se twedefo huru fo ene fo so ahye twedefo a eno nkyere se omu huru fo twedefo na ya ne ya kan de bia no be ha de fo no ene ye takra wo jem ya no mu ye eniema ensenen fata minianum ye musa ye ho se a teacher for no a omo organizing nkurandu omo koye no omo ne betimi akemu asem ye pa tremi enemy mia Augustine is that say ye ayo politicians se boya ye be kan asem ama na ye de ama ye nkrofo apay asem no ma di atum se ampa ye ne den yenso ye wo ho ma ye mind ye de be kasa de kama ye muso mo organize sa competition no ye muso mo say wona mo boaboa nkurana no edwo ma begu amanfo kuro se ye mobo ebie ne ko ba ya e ma sa ne ma ni nyina ba ye ama teacher for ye tutwa bisikan ama ya prepare bie me supporto ayo atutrasem me supporto na minua se bie bro se bie kronto na nipa no wo ko kuro no mu fosifo ko kuro no mu no wasesa akodi ahye no ho se kwa mi koi ayentokwanti ena me ko ne se nipa no ko no wanya otire ni dimu a wana ho bebo no sobo anasa wana ade ko adu ko bo anasa panyini be na betimi asoma wo bi se monko na monko ya tutrasem ne se tuo ko ka wana se ka ko wo na wo ko wu a se wa wasem e di asem wo ya da ho no mesre ye nwa mu sentrofo eni ye nuanom abambofo se omfo maso ento fom no omfo mani ento fom no mu hwehwe mu no suko enko asie se enam die so ene ma ne baaye te se fosefo asesa mo ba agu omu bag mu no omu de abo machi nuanu sebe ebu twedefo
Sabi, Manusu Sumina, so Omoya no ma. Na Yakopamu womu. Miniano. Omo mufum. Mufum no makoto and moba. And to me, Kobana, and the force of folk, I can't crack quiet, or do I say? Kuano crab it in a chair for Mosso. And he must have been your confiance, auntie. Would the Windy a 1 central, a Jumon pa. Muno Suko was some women. No teacher for headmasters, no, any headmistress, no, organize a program, any education director, more organize a program. No, no, Suko, no, no, because me, between my Kobe, me now guessing, Obin a better, no, a boa man, yeah. You see, all was son. What shall be what I want to other part. And what the obesity actually much the miniano. And send it on the cry, walk over yes. Will be to me, equal deep money, no paper, or quite difficult. Now, a bit done our force, and why now, soon. If you are any panocrana, one of the bombing Yam and Crown, one in the number of Somali creative program. If you dear, Messamo, the Bambofua Abemoa. Yenyama womuna adosuko bambum eni hwehwemu na ewunu nukura ye de ewom na krono mi yenu no ayonkofa eda ye ntem a ye ma ne ye mema ware wo ho no so ma na omu mema e ware ni oga se na busuafo wa ha o mi tuoi mi nuanu mo so ebi ewo twede oh so bi ebru se be konto ye ne na control fin kokora ne merewa ye ne na ye bu fa so kakra enti die enti ne ye be ko ye be me kura mi wura me papa ay fonse hene ne yire efiri ho ne ma nyina agu ho edi ye tan ye ho ne ya tan ye ho sen ay asem se be se de me kan ye no bambofo no enye hwehwemu ne ye nyai ye ne politicians no ye tiase ne ye mre ho ase ne se bia ye tan mo so se ye be pe vote nti na bia ensem wo ho ne ye no kura no a ne be kataso miemia so se anopai meba Christian wo ofuase. Is it to say bibia jo mabuna wo fuase e may retaliation because utie ya minua osea wasi obi a woko one of the communities kra na yeko pamona akose obi dem anka wo mo pe no abunaku no a police fo na kwaje no aye no kura ewiase me se no kura de eda ho na o kataso a ni twamra na du wura kataso a wa na be se yiwo de wo ka no ye no kura na emom no enu ade esiye no so nse emadu ni de ya na obu ho a sabio akoma ekuta no ebi mu de nye nanso no kwasem ne se enura no de esiye no commander Atwima-Foase district commander o tu anamoni ni nkrofo no ko ni wo mko kasa e ma sumdue bai MP frame said the minu na MP frame no fa na na dwuno ye koso information center ana ye se nsada ye nsayem ni esie bia no obi anya ho apọ se nro amomo information center ko pa mabru no chew se obia nya de SO entokwa ekoso otwede no obia tuwa na mo obia enfamra nhyene nsam enko ye bibi en manintra because what the miracle show nsam na enko ye bibi a eye wa wasem meba abusanfo se bia fe no adwan ye ne na no pa nkomo a ye di no eye one of the community class ye tikroma na pankro no area ho ene ahwa de bomu a ye wo boy ba akosekan na moja twede enfuase known over the years as a very, very, very serious, notorious in class na area resulting in fact ye assembly na free fuase e de abatwa de it resulted in death man dodo wana no epreprai ene bi no kra edadam a ye twitwa wo mo nan a wo mo entimi menkai mo yaw mo fa ncheme enti niema ebuburu ba no we need to be concerned some of these community classes and ni nyina ne say ye innocent gentle people omo tikrom a omo de omo yo maduma emaburu kakra bi ene be so de adi sankwasasem Augustine ne Christian nananom ayemfo ne mpanimfo wo ho die na mo ye manimu ya because this is a district MP
a deputy minister for defense. So in terms of security there, you should not have any problem. I didn't know ya ya. Bunya the American say, many million Augusto, Yebeshia. Na ya kwanya ebefa so. Makata committee for no and prayer me information center say omunko na nanom na so. Na de sie no omun fanko tu manim. Me entrance na yan titu bibia ma yenum asundwe mu ebua because sabi entokwa enfamfa so adia ma ana me kan say before senator de enu 10 years kura no ne kuro ni mienu nyina abom asuabu a ene kwada so ni sofulai se ne abom ni sa na force so ene twede de ye nyina se boundary baako eti ebebom enche kura enu 10 years kura ne kuro ni nyina abom edi enti ne ye beta ya ho na ya ye nyema se ne mfata. Okay, meba Osai. Hello Osai. Augustine. Hello Augustine. Hello Black. Yes, na unia ma enchirimu bebre Osai baby aduro no eni kwan say ye nyina ye prepare mu. Akoma FM 87.9 Kumasi.